Da bi se investiralo u nekretnine, više nije potrebno imati milione. Nov model preduzetništva omogućava građanima da novac investiraju u samo 1 kvadrat. Više od 3000 građana već se prijavilo za projekat Investiram na kvadrat. Od skeptika koji novac godinama čuva u slamarici do partnera u projektu. U Ustaničkoj ulici broj 80 na skoro 2000 kvadrata niče stambeno-poslovni prostor u čijoj izgradnji po prvi put može da učestvuje svako. Bilo da je reč o investiranju u 1 ili desetine metara kvadratnih. Šta to u praksi znači? Primjera radi, ako je vrednost tog proizvodnog kvadrata 1.500 evra, a prodajemo ga kasnije za 2.500 evra, profit od 1.000 evra delimo pola-pola. Znači svako ko investira na nivou jednog investicionog kvadrata pripada mu profit od 500 evra. Tim projekta Investiram na kvadrat odgovoran je za kompletan proces investicije, a transparentnost je tokom celog procesa, kažu, zagarantovana. Mi te ljude koji budu ulagali novac u naše projekte vidimo kao kolege na poslu. Znači svi zajedno učestvujemo u tome i sistem mora biti transparentan do te mere da svak ko uloži svoj novac koji ga nije lako zaradio može u bilo kom momentu da pozove čoveka, ako ga interesuje pravni deo pravnika, ako ga interesuje dinamika građenja čoveka koji će biti direktor projekta ili, kako moderno kažemo, projekt menadžera, odnosno da može pozvati čoveka koji se bavi financijama da u svakom momentu zna koliko je novca potrošeno i zašto je taj novac potrošen. Kako objašnjavaju, kod takvog načina finansiranja ne postoji scenario gde dolazi do zastoja ili kašnjenja u izgradnji objekta. Potpisivanje ugovora sledi nakon što se utvrdi da postoji dovoljan broj investitora za finansiranje 100% projekta. Tek tada sledi i uplata novca. Što mogu da kažem prvenstveno ispred pravnog tima da je celokupan ovaj projekat u potpunosti legalan i koncipiran na zakonskoj regulativi Republike Srbije i sa te strane daje sigurnost finansijerima, budućim ulagačima da budu njegov deo. Iz tima projekta Investiram na kvadrat ističu kako razumeju određenu dozu nepoverenja kod ljudi za koje uzelac ima kratku poruku. Ne možete naučiti da plivate ako se ne pokvasite, znači morate bar nešto krenuti da razvijate investitorsku relaciju. Svaki sledeći moment će vam biti lakši kad razumete koje relacije tu se grade. A sa svim detaljima projekta i opcijama za ulaganje, zainteresovani građani mogu da se upoznaju na platformi investiram.rs. Sanja Bone Stepanović, televizija Pink.